things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that they... Hi, hello, good afternoon. What's up mga guys? Naglag na po guys. Nagbitag ko ice cream guys. Itong pa sa akong gugmang gabiyaan. Balingit akong nang guys. Bakit pilap ko be? Guys, na akong Kenya girl guys. Kay mag-video mi karon ni Maria Mandala. At nagagasok ng ice cream guys. Tilapan sana ako guys. Pakitilap po sa kong suwang guys. Busy kayo siya guys. Sige guys. Palain lang na ko niya guys Namin diri sa kon guys. Namin diri sa balay sa itong sa kong naina sa kong kamera. Uy. Duyog man sa ka itong sa kong ice cream guys. Sukat-sukat karon pa ko kakaw ice cream nga itong guys ha. Pati akong ngipon guys na itong na. Tingnan ako guys. Ganina brown man akong pananaw. Karoon na itong lagi siya guys. Mata guys. Kumusta ang tanan? Gapara ba ang tanan katulad mi? Sa kong gikaon guys, ice cream oh. Kugita. Ito guys. Tingnan ko sa kong ice cream guys. Ito makayo. Pareha sa inyong mga gugma. Hasta ito makumbiyahan mo. Hi madam, good morning. Good morning, Mandaya. I make song for you. Which song, Mandaya? Tagalog sa song is knock knock madam, I make knock knock for you. Yala tali, Mandaya. Si madam ay pangit. Yang naong murag kwaknit. Mashallah. Yes madam. Which you spoke me? Kwaknit madam is beautiful, simsim a famous actress. Mashallah, Mandaya. Yes. You're beautiful, madam. Mana beautiful. Wala, thank you. Yes. Mandaya? Yes, madam. What is it? Hada matba? Yala jibichahi. Hada. Mandaya, Fuki, Yes. Fuki. Fuki? Payo ni mo Yeah. Fuki, madam? Fuki, Wala Fuki. kaya ako. Fuki, jibichahi, Fuki. Yes, madam. Nara. Ayaw pangayo ako Fuki. Fuki na, Mandaya. Fuki, Fuki. Close. Sirado, madam. Not Fuki. Wala kuya ako. Hi, thank you sa tanan namong gibuhat ha. Joke lang to. This is funny. but your touch is not funny. Sin Mandaya. Ang tanan namong gihimo is joke lang to tanan ha. Unta nalingaw mo next time, next video. Mandaya and Kenya girl. Madam. My madam. Big boss. Bye-bye.